Edol. Le number letholile la umjida umfonela nje. Which number? Leya Friday. That one for Friday you when you got they gave you the number. Angayifoneli mngani. Ngichazele nawe hawu kanizawe nomlungu beso ngichazele ukuthi inamba ihamba ne-airtime. Unginika kanjani i-10 digit ube wathi ukuthi awangifakeli i-airtime. Ngifona ngani mina nge-airtime yami? Angane yena vele ufuna ukuthi umfonela nga-airtime yakho. Anginalanga lonke ke isikhathi sekudlala nginazo. Udlala kuhleka guys. Okay, mara yena ukufakela imali ne-airtime, ufuna imali ne-airtime, ufuna kathi. Ngifuna i-airtime ya 200 rand. Yabo kusangifuna nini? Airtime ya 200 rand then ke ngidabe sesengiyamfonela. Angeke aze ngicele nokuthi ngimfonele ngomfonela play. Problem yakho wena uthenze imali ngelo sokuganela amadoda labo banemali. Uyaphuma ke mwana nebuka. Lo mlungu yathi yangicala shem. Why ngoba mina angathazi madoda. Uma bakunika inamba, le number bathi uwendeni ngayo bathi phone. Ufone ngani? Yini ekufuna why wena ubhizi ubhabele ubuso yakho lana ufuna ukukhombisa abantu la TikTok ukuthi umuhle. Okay, yini le kumele ngiyende ukuze ukuthi umuntu atholakale afoneleka. Miracle. Bamthengela 12 rand airtime, hayi 200 ha? Unginike nathi lipheshana lo bhuti. Ngothothole lipheshana. Ngamosha ngoba imfihla nginaye. Ngamkhomba umlungu. Yasuka. Angathi ke ukuthi ufuna ngifone ngani. Kumbe yena into onginike ilo i-airtime namuhla ngifonele lo muntu.